Bueno, mi sesión abierta me gusta mucho. Tenía conocimiento de algunas jornadas que habíais hecho, pero es que me gusta mucho el enfoque justamente de lo que estamos hablando. Es decir, me gusta mucho la mezcla que hacéis aquí. Jornadas de este tipo ayudan muchísimo a ver otras visiones, a tener posibilidad de contarte y de que te cuenten, ¿no? Y aprender mucho. Ni saio ireki hauetara etorren nintzen beste lankide batzuen ideiak eta entzutera. Azkenian, gauza berriak entzute dituzunean, zuk egunero egite dituzun gauza horiek kilikan jartzen dituzu, pentsatuzu igual beste modu batetara egin ditzakezula. Nire ustez oso inspiragarriak dira jardunaldi hauek, entzun ditugu hainbat adibidez, batzuk pixka bat metodologikoagoak eta beste batzuk kasu praktikoak. Eta bai nire behintzat ideia asko sortu zaizkitez, nire behintzat esperientzia batzuk edo behintzat referentzia batzuk eramaten ditut eta uste baliagarriak izango zaizkidala.